Nkezi nkatho na nchune mutegere ambirigire nwithiritwo na Njumaa njega ibwega no tubakona kanya kugwatanira na uni kiri Weru Njumaa Thaa Ithatu mbitagwa NTINYARI KINYUA ticha nijo twikirite urito tukubana arua kiri nteto chetu. Munini wa Rais Rigathi Gachagua gukinya mathikoni ja mwana mubunge wa Chukegamba Ng'ombe Patrick Munene. Akaribe gembe kulitamukana kira atongire bara koneka kumeneria MCS bakibore gutia MC barabara. Gavana kawira gwika gikaro kya mwingi ntere cha bure araugite akarumiro gima kithomo na kinya ugendi na njire kwagirithia barabara. Regional Commissioner Evans Achoki kuriunga ntere cha tigania negembe athingatene na atongere bamiro nesiri. Akugwatogeni okairi monaniro mathithio tukubana rwa ni Maureen Kome munini wa Rais Rigathi Gachagua na akinyete mathikone ja mwana umubunge wa gicigo kio bunge Chuka igamba Ng'ombe Patrick Munene akiari Gachagua na achokirete musiasa Mike Makarina na kumwira thirikari tigutwana na ura wari DCI George Kinoti akiuga etina mubango jwa kuria kagiteno kau nekirete akari wira ne bagukinyaniria mirandi ya barabara iria yarungamire akiuga thirikari igatenga bilioni 163 kiri murandi jo kuruki Gachagua na ugite gutarwo kwa Professor Kindiki gutwika minister kumanite na kwirutaniria kwawe gutetera Kenya Kwanza kagitene ga siasa. Mwandiki wetu Wanto Samuel Gaishima na gutwata toiji na njira indiko. Mathiko manatasha makena mari ujuritwe ikeba kinene mono kuma kire achiari. I pray to God that Ithe wakana Kakamega 10 urai mubunge wa ichigo ya Chukegamba Ng'ombe Patrick Munene akiririkanaga bura atigirwe ikari gakagake amwe na ithe batiganite na ntugu Ithatu gaki. The news of your death from your mother crushed me completely. I had lost my father on a Tuesday night, and I was still mourning my father when on Friday night you passed on my car. Mathiko mara maitigitwo na bunge 18 kuma kona chionthe cha Kenya na atongoria bangi batongeretwe imunini wa Rais Rigathi Gachagua, Governor wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na wa Embu Cecily Mbarire, Senator wa kaunti no Mwenda Gataja na bangi baingi. Today we are here to tell you that it is well. God has a reason. Bunge lote la Kenya, hata Senate, many senators have sent us with their condolences to you and your family, and we shall continue to pray for you. Munene na ejanite wirane ba wakawadi ya kumenyera twana kirichibitare ya kibugwa iri muririkana wa Natasha. So we'll be conducting a fundraiser as a family to set up Tasha's foundation that will completely be devoted to taking care of the health of children. Noe Governor Muthomi Njuki na uriti thirikari nene itetheria thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi wakachibitari ya kurigita murimo wa nyimba kenda itethia akari kunyithia ngarama ya kuthigo cho rigiti nthiguro chiome. Mimi naomba tulishikane na serikali kuu, Your Excellency, as a county government Tharaka Nithi. Tutatoa mijengo, tutatoa any other resource we can be able to bring, but as a county government alone, we are not able to do a cancer center that has got all the machines required to test cancer. Akiaria kiathoni wa ikumu theteri wa Kioto kuma kaunti ya Meru Mike Makarina na ugeteri na uriti munini wa Rais ati thirikari itie kuthingatana na ora ari mutongeria wa rongirwo twiria DCI George Kinoti. Gachagua akimuchokeria augite ati thirikari itire na bata ya kuthangikia atongoria ba thirikari nkuruku. Naweza waambia asante kwa kitu moja tu, kusamea mtoto yetu Kinoti akakuwa free, anaweza kunywa maji kwa serikali yenu. Asante Honorable the President, kusamea Kinoti. Sasa inaweza kubanguzia kiatu, nimefurahi sana. Wacha nikwambie ndugu yangu, sisi hatuna haja ya kufuata mtu yeyote.
William Ruto na mimi na sisi sote ni Wakristo. Watu walikuwa nafikiria vile walitupiga, wakatuhangaisha, tutahangaisha mtu. Hakuna. Sisi tumesamea kila mtu, tumerudi kwa kazi. Kwa hivyo wewe urelax, ukipata huyo jamaa mwambie relax, ajiunge na kazi ya kanisa. Kazi ni mingi, kulima, nini, kutunga ng'ombe, there's no problem. Gachagua ariuga thirikari ya Kenya Kwanza igapeja na itenkurukibia kuorotwa kaunti cia Tharaka Nithi, Meru na Embu, akiuga Profesa Kithure Kindiki aperwe giti kia minista ukaria bwandeni nuntu bwa wira ira arutire murengo joka gita kithurano kinene. Ariuga we na Rais William Ruto ibambirite mubango wa gukiria atongoria baithi kuma rutere rwa kirima Kirinyaga barabaka thithia mbere thirikari nyuma ya kagita ka gukuthira ara agwetete mubunge Patrick Munene wa Igembe South John Paul Mwirigi wa Kikuyu Kimani Ichung'wa na wa Kiharu Ndindi Nyoro tabamweba atongoria barabaka kwenda gukiria. Hii ndio kesho yetu, sivyo? This is our future. And we'll be not responsible leaders if we don't mentor our young leaders and start preparing them for leadership and start planning succession management. We don't want to be caught in the situation we were caught in as a region. Nobody was mentored. Wale wote walikuwa wanatoa kichwa, wanafanya nini? Iyo maneno imefika mwisho. Ariuga bari tayari gucokaniria kinya atongoria barutere ruru barabari murengoni wa Azimio kithurano ni gikuruku. Hata huyu Sabina Chege mudi ya Jubilee tutaweka fertilizer kuja sasa. Si unajua huyu Sabina Chege wakuja nyumbani ama wakaa nje? Wakuja nyumbani. Hata kanini tumemleta jana, tunaweka kidogo kidogo, walikuwa wamepotea, tutajaribu kurudisha. Nkiripotera Weru Njumaa kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Akariba egembe ni bori tiatongere mwanya gote MCA baraba athurira kubarungamira ndene mbunge county ya Meru bakiaria kariba antereche wonde njia na kinyamuringe ne baugite MCA babari na inya ya kurega kana gwitikiria minister baraba rotiba kiuga ni watho wathingatirwe na kwa ugutu batere kumenere MCA banu ntuboe karikariu nitora tugutarirwa ni mwandiko wetu wanteto Dennis Mugendi baugite kirabo bakwenda ni mirande ya witi na mbere ryo wakibwanjira bakiuria gavana Kawira kuingia untubobo. Ndakura mheshimiwa wetu gavana Kawira mwangata ndi twamuringire kura bato tiringira mtu kura tu mtu na madharau onto inda lete kwembe kulombrete kura nkingana na ntwa krito bempiro tebonkua ndai wakiluka mwanka wa gavana ndu madharau yokonya atongori banda ringete kura MC babonde wibona ukona batikupa atongori ndakutha una madharau no tekolwa ni atwa tikutanguka rangi pungo mba konda kura gavana ninde mwandi ba singu mura tuku imbike mna atikupa ine tete kuwande piu pungo mba konda kura gavana toka mwangasa mbere atawa antu bage bagwetanya abantu banjara ko muntu etwa Edu ni kiongozi bari gerito ibo bari tegerito ba muthiria utuko no ndibaswa agirumanga speaker mbunge ayubundi agwanya ayubumbundi okora kwatani MCA nango ndakura bwana Edu ni kiongozi ora byo kora Kawira ukaba atu utulukiria speaker mbunge isireti yaku ora byo kora wengwa bibi na thina Kawira no kumena MCA ayubundi atina thina o muringite kura ni MCA ba muringite kura ano monga akari masila yo ukakuthito kona ngabana bange 47 bonde ibakwa MCA ngosho ibabatiri kurta tikaunti Meru MCA tibati kutha akebaliwa na MCA imuntu munene arombete kura kinyoke thicanga bana MCA aromba no kakiri ngoro ciake bacindana Kawira ni muthuru atongiria baba antu babe thinteri ni isia Igembe bali na juu iguru ria bamwe bare bakuthombia ma MCA ni untu bakurungama na uma ondi binkienda kuwa okaguthote MCA atethwa ena ngweke county antu bara mzinani batomba kinyela ngabana no ntonga bana okaguthokienda ntomba sare utomba utobisia Kawira imuri ntomba area kwa tonto na amuringene na kwina konge kwa mazinani zaiti nya muringene la Kawira yeta mandrebuti ndira kika aya ne muringene ake lakini kuna ntobari kia ubate mandrebuti yo aya na aga ko yoketha ye itarende ayona itara women rep thai county ni kuritangoe maendeleo ombo kinyela mazinani otumbote thia ntobonde kwina Kawira na menye kiongozi lazima ethero kiongozi wetekeria kiongozi yonge na Kawira leo kinya Biblia yuwa mbere muntu no lazima ake etekerie ethero muinia Kawira ga witio geri na inya ame akawa na witio geri ko changia kwa muntu wende twamone abugeta west kwa MCMM akiomba kupiki kasri micheni onto na mo proposite na tewa
oto kona kalemi ate na wako tiluka na mahoteli na akiura mandas kenda ahongo TV ni ito mulomba kamenye injective baba sindo kure ne CMC otero mwaninzi akubali nabo juzi ito betwe netete kaivia kenda nonto bwa kura monde vile iso toibwa aweta kanyaru bena kalemi abera abavangala ni MCS na ground ine ito kura batu itombe kuri injecti ongozi bwa kanyaru anto bakithe bali injecti ongozi bwa kaivia kinya abaira oteo bake neto kana kumenya kwa batu kuri musara ontituisi muntu aisavanti o public ilazima musara na kuongera kadhita ntanta atonguriwa kubakanga sinao imo kwantu batekwe simu MCA umenya we odai mwana kagongo sukuru ngabana atimenya no MCA tugera nyi muntu akona thina no MCA tugera indi baba kwarangia aketha ono otero naro ke wasi uda qualification cha kubwa asiri yakana asiri cha kulioleta na utheri na kubanga no bakuria bakure antu mandaci utirine untu manda utwakarimkarimi gwe karimkarimi ya nene ne kuria akure antu mandaci utirine bakuanga na ateo na qualification cha kubwa asiri karimkarimi atibu asiri inya itikira areka no mnetendi MCA kangeta atakunya okangeta muthethe na politics interest yake wengwa sio cha antu bembe na sio cha antu akaunti emiro bongo nda kuona bwo muri abaisu uonkwira kendo ibonku aboya unde muringo kura ikaona ndangirete kurekwa tumatharo towe na tuo eta akaunti yangu sisi mbarire imwe kuru na mwene eta grinya kani oro no mwekuru wete ke susanikiga ana kuru wete oma bodiri mwekuru uwo wete masako sikunya wabinya ndeti wete kwale kwena Fatuma pondinge kuru bate kurana cia na ngekuru sio ndeka chezana kwa jate netabo ochiteze kuboku kwanza muri abaisu ndwano kunzibu waboko lyo kala cia kuanga nato kuwa ndwano usogeria wo bati gutha we musie nyati tentine utwaje kwa nyati tentine kaunti wote boko jikuno ata yani na muri abaisu kwa simare nene utendi watu kuona nyonyi metendi watu gutha we musie kabisa uwetera kawira musie na reka na asira itukuma nugera kawira muno tukora kwa nteto nge muri abaisu uwano kadia musie kaunti emero ya thwe no reka matharao na ndakore nyonyi metendi tena na pasi kuo Dennis Mugendi Weru Njumaa Igembe kaunti ya Meru akari na mono akuruba kumumutwa ati nibende kithite kwithura kuri na kwiganwa gatikati ka gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na MCA bambunge kaunti ya Meru bo bagite ni bubuga atethia mukari wonthe akinyirwa ni mirandi ya witi na mbere mature na kurubaba bagite muringi okura nekiriro mawira nenkabo kagitene ga campaign na jonthe ijabatere kuingwa onto borabo tiumbeka kwina mpathuire kuoneka kagitene ga Nicholas Chabari na Kenya Jenibe na chiba watanire kakethe bate kwatanira wana njiara marete na tete marataci tucaine tuthirani na bau ni ati thirikari ya kaunti ya Meru ne batiri kwithirwa yena urumwe na ngwataniro nikenda maendeleo omonekana kuringana na bo gavana Kawira Mwangaza wamwe na MC batiri kwithirwa bakiwatanira mwanka athaino no ntoiba batiri kwithirwa bakwanjiria kuona maendeleo nturani icha kwao kwina baratwira amantu yo ntu ya tugabarokera rukiri kana oro kawe kabo MCA na MCA ne okwenda nkujanio cia ngabana na MCA ko rita kiri MCA akwira ringira ngabana nambe ngabana ntemiona na kinya ngetho ndamiona ru ari ati oya tomona ria waromba kura okyo lakini for now utioya na nti ukinyila to atethuka atia MCA ora wenwe utomwetegeria we eyo kura thinia wananchi bena cio wako kuogea kibathu engwa na ontoko ya kibathu utokinya kibathu tunene na kwa ya mibere thino na kwa ndwe che miera batu na utendwe che turia acio tutona nye mibere thiu tutona nyambo ao ende turona na utethani na kwa nabio ati ni utokuwa twetu kwa Kawira bo atanire na MCA kenda tuona muntu okuribotera atotethia ondo tena mutethia batu na kwa to mutwate bau ba minda na riti nau ba inyele para ode muntu ona bya koroma kwibo to tukwira na ndeka wira watanira na MCA no ndo meguzanieu batu mutwate tulithine na mbi bariuga ati igita ria bakwenda kukinyithia amateta amaona akiriro okiao kiri MCA no ari baira ibaringire ngavana onto bara bakuga bo batiomba gukinyira ngavana na mtura baomba gukinyira ari akube ni MCA na kogwi kubateri kwithiro kwina urumwe nikenda amaendeleo makinyanira abwega
tutemukinyela nendere uboya ni bawatanire ne mjibo ngwani bajoke krim kabana kenda tukitrongwe batu tu wananchi baba durire nukiwa na kabanu abetekerio nwenare ka witwa eto nwaita MCA kanda muchakurire nawe ndira ushakura na kura kurere kwa nomo nombe ta mujinga ninda chakurire MCA na nda ushakura kou no bati kuthikira MCA ibo bati kuwatanira nabo kawatana nikenda natu tuona akuripoti manto yetu umuntu agarere kwa kura ciana kwe maendeleo atabwethari wananchi bake nibo ndo batu kuwa batu ratadhurire na ditani na kabura netegeri baitani nongwe na gakora kulitani ngwe na muntu ou batu no thine na tujogetiringe tukaya batu tekura twaringire na twaringire kura batu na ngoro embeya na kawira wa kuluka boya na batu twagara ka twathukirie kutwika wa watwonelia MC ora twarere kwa kura kenda ciana no woko yare na maana ngulugiyora we mbunge ora twathurete wananchi kuno tujogetinya ibwembe muno kuma mutu atekembe North Betan Class Chabari. Seneta wa kaunti ya Meru rano munini wa speaker ndene bunge ya Senate Kathuri Murungi na ugiete to mwanka bakarenzi guru na gavana kenda kureta kigina kia World Fund akiaria kire kigomano kiragi ukari muchine jo Nairobi na gikuretete amwe speaker ba mbunge cia nthiguru Kathuri augiete bakaria na kugwatana na rais wa Kenya kenda gutigira kigina giki ngikwonora na gukurukwa na araugite kinya misara ya MCS ni gintu bakathingatira na gutigira ni kuongerwa Boniface Mungera no kari kigomano negeke na tutumira ripoti je. I Honorable Chege Mwaura ne kiatho giotiganiro utongeria kiangwatirwe bunge cia county riji kiene moja county assemblies forum nombene ne KICC ntukwena arua mukarigite mumaroku norore speaker bunge county Nyandarua bwana Ndegwa Ome na atongithire kamukia kama kero ka MCs baba inge baraba okari kunyuma kwa SRC ne batare kwethire kiongera mushara jo MCS na mungara jo 60 kumara jole kire mungara jo 16. The president of this country, his salary is known. A member of parliament is paid 43% of the salary of the president. We are asking that a member of the county assembly be paid 43% of the governor's salary. Today, the member of the county assembly is paid 16% of the governor's salary. And a member of parliament is paid 43% of the president's salary. Seneto Kontemir bona Kathuri Murungi orokari mugeni ogiteo kire kiatho kiga ntukwena arua miari ewe nionekane gitania kinya we kinya na Ndegwa Ome arabogire mbeca cia World Fund icibatere kwithira ikirwa kire watho kurigire mikushano kwithira ikionekana kire thirikari citura. I'll talk to the leadership and see how we can initiate it again, because after the 6 months have lapsed we revive it again so that we talk to our brothers in the National Assembly again through His Excellency the President to ensure that we have World Development Fund. We are asking that in that constitutional amendment, and we have already approached the Speaker of the Senate and the Speaker of the National Assembly, that WDF, World Development Fund, be part of that discourse, so that when there is entrenchment of CDF and GAF into the Constitution, it will go together with WDF. Na nonto bunge cio ijire icitite rutha rwa December kuma kiumia kia mbere kia mweri jwa December ona bacokera mweri jwa iri kweja gwitira miro Speaker Kathuri Murungi mbeca cia World Fund ikethirwo ciikurukwa na cia watho. The hygiene the proposal ya constitutional amendment it the first reading. So at the first reading it is the public participation almost that days also the which wakabunga kaire second reading. Atuge 3 months also ni batikithirwa itayari rwaria World Fund kwithirwo rwiki watho na ru rithirwo kuma karaja hindi mpatho katika gavana Kaira Mwangaza na MCs babunge county Meru icitumite rwithirwo rugukira rwaburaburwa na inyakwanikwa ithanaku kuringana mathogora na mieri Seneta Kathuri Murungi na timpatho ndene county Meru icikinyirite muthia no tinajirio yawe na gavana kwithirwo betirimana na kwaria na itogire ngabana ba kugwatana na MCs so story ni thirire ya kucemania na ka kwithira kwi na issue nonto MCs ibagwatanire they betire ki control of budget na betikanira bagaita ngogi so nte gwithia kwi na thina meruka ire na issue ira chari chathirire bari akwarania mheshimiwa Kairari
ntigwitikia ni na issue yake nyagwa ntumbo kuurerera bura kwale na mtu fulani. No, those are personal issues. No, those are personal issues. No. The personal issues you don't think iko na haja ya kwandeza issue, but the county government of Meru ni titaboega na ibendere gwitira ntungugi oni am focus ite kuona make sure na ndi mwaka juju ijite tukongera more resources chiname boborio bonge seneta Kathuri Murungi na tumanite no ria kwithira kwina kwerenwa gati kariti ngwe bogima ndene county Meru na gavana Kaira Mwangaza araugite thinira cithirito ciro kiri mantune jogima ikethira cithiriro kiri thirikari cia county no ntorwanyuroro rotomboco go kiri thirikari nene ambuge thinere rero ni bati go streamline nethira functionary and involved ne bati kwa involved yo wikari kira kera wakije ki national government ni commission tu ya health care professionals be na commission janati yeah jora wona organization gambonde ya kubate taira be na issues lakini ora health involved yo tu kutena makosa lakini yako bati kuithira kwena capacity ya kungana. For example kila ntegete kuona county china capacity Kenya equipu health facilities iriro so ne bati tegero kwere thura budget is it enough ya kuithira igita health kana ke bati kuongero then abo governance ibambe ndi capacity ya kuithira bena competent antora bakuthithia bakurungamira ogimo bomwiri nke reporter Ntoshero TV Njumaa kumaja kingina kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera Baga sana Boniface Mongeri bwega kirigo mutegeri tanambera kurumira ntuto chetu inchokere tanyume kagitakate kuraja na ntuto nkurukio kebebe mutambo Mabate we mama mabate ukipata baridi nunua mabate mama mabate ukitaka usingizi nunua mabate raino ni raino mama mabate raino mama ukitaka kununua mabati chukua Raino mabati kutoka Raino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Raino, mabati ya sasa ni ya Raino. Chukua mabati mama ya Raino. Mabati ya kudumu ni ya Raino pekee. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njurincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Mzee jambo. Naona wewe na jamii mzima mmetoka kweli kweli. Ndio bwana. Tunajitahidi kutayarisha shamba kabla ya upanzi. Si unajua mvua imekaribia? Kuna njia rahisi ya kutayarisha shamba lako kwa kupiga dawa ya Glycel kutoka Elgon, Kenya. Ukipiga dawa ya Glycel, hii magugu yote inakauka na unapanda mimea yako bila wasiwasi. Tumia dawa ya Glycel kutoka Elgon, Kenya kutayarisha shamba lako kwa upanzi bila stress. Get lost in timeless drama.
I am not letting you go. Enchanting love stories from the world's best telenovela storytellers. Chinese drama, Turkish drama, Mexican drama, Indian drama, Filipino drama, and our new local Kenyan drama, Q. Romance for every mood. On Star Times, the heartbeat of love. Subscribe now to the Ariel Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Katho che mwanya kiriko mutegeri gwetana mbere kurumira ntito cietu. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza nekite gikaro kya mwingi kenda kuigwa kuma kiri mwingi kira baringenda thirikari yawe rumira kiri gwitina mbere. Gavana Kawira augite mwaka juju akigina thirikari yawe ikamurika muno mantu jegie kwagirithia rwangi rwogima kithomo na kinyogendi na njira ya gwikira muthanga barabarene kenda kuthio gendi oringi. Kawira ugite kagitine gaka kambura na bangite kwanda mitingiri magana jaire kenda gukaria mito na kinya kweja na nguge kirenzu kimbithi bara bakare gwa chiringi magana jatano ntuko mawira kirigia na chutariria. Nikiri misemano ya public participation kana wenda kari kurita maoni yao jegi into bira bakwenda bagitoroni thirikari ya county na arenga gavana wa Meru jawe Kawira Mwangaza ariongete wondi cio ithano segicio bunge kia buri na gutirimana na karibara na bobonete kanya ga kurita maoni yao jegi mirandi ira bakwenda kithia gavana bagitira ndikira gavana turithirie thoko ya ndo stima na bioro kirinya kia gitware ni yako hospitali iwingane utuongere daktari icoke nkando dispenser anto bankando bakajo betana ndamwira anto bankando beta dispenser ya kireu ya mtu akakua atokamata netio kuma ya mongana kuma weketa hizo teno jona kwetia nongo kabiro kanambaria uketa hizo teno koreae no tonya ana iba kore moi kweta ko kirinya kirara gwanto garuni keke nene na babadithirwa barabara eu kiongera kwena nkando ara kwa bogunda tokamata ganto igo kwenda karabati ndurenda rojo tutetherwa rokomba gukuchia utonye thokone na thoko yetu kairiria yake etena toshenzi tukwenda tuoski twekirwa ndene na tucoke turugurirwe thoko na tutena kioro na gintu kia tukwenda gwetia thai to abanyo twe ikirinya gyo kamate anto beto bakagwa Gavana Kawira Mwangaza akiere misemanio na eu na ugite agatigira kuriunga wondi cionthe kaunti ya Meru kagita kiume kimwe na kuthikira maoni ya kari akiwa gukurukira kigena kia mwaka juju agategera ugima bwa mwiri kithomo na kwagirithia tubarabara twa matura tuthuki nkurukia kithimi arabange kabareta ira mwananchi maendeleo muchungu augire there is nothing for us without us barabangi kaba ikaigwa maendeleo oyoka ngabana wetu ka kwiya kabwithia muchemanio ya yura machibu ya butitha cia nturene lo itugoro na ngabana onge yoyo no mwangambe yake babwe twiganwe kenda tutigaite biashara cia maendeleo maratasine twaranirie twetekanirie ura twetete na nata tugwiri kuthithia ngete ndi gavana wenu ngeta ki ward 46 ndene antuko 10 kenda ntigira guti wandi ntireta mbigwa maoni ya tongeria nyatire milioni cietu kirua nari ward cia ambassador mbere ma twetekaniria antu akana kona ngiri imwe kana ikone ngiri 10 milioni ingi ithatu turienda gwikia gitu barabara twa county turatwempanga ene ya health kwena purchase of incinerator and a tank kirwa health facility bogwete keria ndene ya health kwena fencing nkando dispensary
Nkoroki ngavana Kawira Mwangaza ariwe akagitaga kambura itete na mbere thirikari yawe nijete na mubango jwa kwagirithia riera na njira ya kuhanda miti nkoroki 200,000 ja kaunti ya Meru na gukiria mbeu mbithi na njira ya kubangugia kuhanda miti iu bakira gwa ciringi 500 ntuku kia miti 200,000 na miti itobanganĩtie tuga ontura na ala miti kando ino ana bau bakarito bakumihanda na mwana akarewa shilingi 500. Skuru ile ya kuyaja no kaboka mbele ngira tumba kuongera lakini tuena Metone de secondary school tuena Kinyanjera primary tuena Kamuketha Nkando primary Dunyu Barikoi Marinya secondary Kirwa secondary Munanda primary na Tonise na turi miundene yao hongwa kanisa akethwara kariene kwao na no kwandwe miti kwa thirikari kwa ni banganĩtie tutigira mbureje ikiuga yathira twena nkoroki ya mete 200,000 nkiripotera Weru Njumaa kuma kanisa na JLD kirwa gicigona kiburi mbita mawira keri kia Atongeria mwanya kumegembe tigania na kinya isiolo ne bagwatanirite na Regional Commissioner wa Rutere Ruru Rais Tano Evans Achoki na kurunga ntere cha kisima na andu moro bubu ne kumania na antito kumirate kuri na mpithukire kuoneka kuthundia ntere wa Achoki na aliteta mukana jumu kadha kire barabo mikia kwethwa bari na mubango jwa kwithukira kari akiuga bagekirwa mpine na kujukirwa itwari ritore kiwatho. Regional Commissioner Evans Achoki na maabisa bangi mwanya bankadhishia uruba ukariwa mwana atunguria ba county ya Meru na isiolo ba mwe iba ikite karugia kwa ririo karia miankeni ya county isu ile kumania makarika ya wagagia ya rea ya mnyiretio ku ya irwa untugo kwa kaita mwankainya ikubia ntubatina maetia atunguria bao muno ayumbe mbere ya medho ya Regional Commissioner. Hii malisho ya ngamia kushiba kwa ngomia, kwa hivyo ni muhimu kuliko maisha ya mtigania. Haya maisha ya Meru, tafadhali hilo fumbo ufumbuliwe, kwa sababu ukiona mtu anagonga mwingine bunduki risasi ya kichwa anaua yule mtu, ukimgonga mkono pengine ataweza ishi, ama upige juu atatoroka, hana bunduki. Ukisema bunduki ziko Meru, tuonyeshwe ni Wameru wangapi wameua watu wa kutoka pande hii. Tuonyeshwe, tuambiwe wameua watu 15 ama 20 ama 50. Tuache kusema maneno tu for the sake of saying it. Tumeibiwa, tumedhulumiwa na watu wa kutoka upande huu, hasa wale wanaitwa Waturukana. Na shinda ile kubwa zaidi ni kuambiwa ng'ombe wamepanda hapa na hapa. Wacha tuzungumuze kama vile tumeongea, chifu ametumwa, wacha aende akaone ng'ombe. Kutoka leo tupate suluhu. Mambo ya kutuma chief aende akauliza kama kuna ng'ombe, I think it does not stand the stress of time. Anatumwa akiwa nani? Nyambere community mimi vya kutosa Borinjono. Ng'ombe kipotelea hapa Borinjono, hata miguu ipatikani, atujui kama inaona lori ama ni pickup ama ni nini. Na ng'ombe inapotea ng'ombe 200. Niambia ng'ombe 200 imepotelea hapa. Hauoni miguu, hauoni njia, hauoni lolote. Bwana Regional, in group yako za from today, wapatie uwezo wa kuingia huku, wapatie uwezo wa kuongana na viongozi. We intercrop our farms. This euphorbia and miraa and other trees are planted together. So when the camel comes in, they don't differentiate between this euphorbia and other trees. Can these chiefs take from our region? Let our people not sell this euphorbia to camel owners. Let the camel owners come and buy these things, cut them and go away with them. Because we ever complain about camels and we are the people who are welcoming them. Mukiwakaribisha, that's another problem and it will be difficult to solve. Na Regional Commissioner kumania kuthikira yumbe bwawa mukano murito muno arithi bandithia nao na muno baria baina bunduki kiutata na watho. Hakuna huruma kwa mwizi wa ng'ombe. Wewe unaongoja mtu amefuga mahali yake ati unataka kuiba. Hebu ngoja sasa, utaona ile tunasema ya kwamba mkono wa serikali. Ya pili, hawa wezi wa ng'ombe wanatumia bunduki, silaha haramu. Hizi bunduki zinatoka wapi?
Nani analeta hizi bunduki? Nani anawauzia hizi silaha? Wewe kama unamiliki, kama nyumba yako iko silaha yoyote, ujue tunakukujia. Hatutashinda tukiongea tu kila wakati. Bunge atitiite kwa kinyamukana atunguria matura muno masibo na nini bo bare wamba bubu kaetanilwa na nturasio. I am putting you on notice, the chiefs and the assistant chiefs, wale ambaye kama ng'ombe imeingia kwako, usipoitoa kazi pia inakwenda, tupate mtu mwingine ambaye atatufanyia kazi. Hatutakubali assistant chief ambaye anazembea kazini. We will not allow. Mimi siwezi toka Embu kuja kufuata kazi yako hapa na wewe uko hapa. Na kiribukoni orithi Bwankamira county na inge kiutata na wadho. Hatuwezi kuruhusu ngamia ziingie kwa shamba ya wakulima. Na ngamia zikishikwa zipelekwe kwa polisi, ziweze kupelekwa kwa wenyewe wajulikane ni akina nani. Na ngamia zikipatikana, yoyote yule anapatikana, ngamia zile zikipatikana zipelekwe kwa polisi. Hatutaki kuona wananchi wakiumiza ngamia. Hiyo ni makosa. Ngamia hana makosa, ishikwe, ipelekwe kwa police station, polisi wanajua what to do with those ngamia. Mwisho, lazima kuwe na amani katika sehemu hii kama Kenya, sehemu zingine Kenya. Mkolokini ontomwankadha ima abisaba NPR ntere yibati anaburu. NPRs lazima tutaongeza, na lazima wawe ni watu ambaye watafanya kazi kwa community. Tusipeane NPRs kwa kulinda watu kwa town. Lazima ni watu ambaye wanafanya kazi kwa wananchi. Tukipata namna hiyo tunatoa, tunarudisha zote. Nkiripotera Weru Njumaa kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi. Mubunge wa gicigo kia bunge kia North Ithatu Kinyani umwe wa kamiti bagendi ndene ya bunge nene augite no mwanka bakarenzi guru na kwariria kairi kandarathi ya barabara ngare mwankinio SGR maugite bubu no mwanka bukarekia kiuga kinya kethira agukendekana gutumira koti ya nthiguru ya yonthe New York International Court bari tayari kujukia njireu kiri rwade ruru muthuri muri ukinachotarira. Kulingana mubunge North Ithatu Ibrahim Daud awite kagiteka kanandi kandarathi ya mantu jogi ngare mwanki ni SGR yumirite na kolore tikanirite gutabati awite nandi kinya kwendekana bageta monga koti ya manthiguru nikenda gutigira kandarathi ye gutinchwa ne kwandikana ruria Kenya komba kuria na yombe kuona witi na mbere. So the same way vile SGR iko tunajadiliana, sitaweza kuwaambia ni kitu gani tumeongea na waziri. Tutafanya mkutano na viongozi na committee ndio tuangalie na AG, tuangalie hiyo contract. Kama contract haiko sawa, lazima itabidi tuombe tuende kwa international court turekebishe. Hakuna exit clause. Kama hakuna exit clause, kila hata agreement ukitengeneza na mtu yoyote ya kukombolesha nyumba ama ya kuuzia mtu shamba ama yoyote ama contract, hata ukiwa umeandika mtu kwa contract, lazima ni kisheria, lazima exit clause ikuweko. So kama hakuna exit clause, hiyo sasa ni kisheria hairuhusiwi. Amna bubu awantu barabandika kandarathi ji kweja kutho kwimaite bathirie no mwanka bajukirite gore kiwatho nondu kandarathi ji ureka imwankire nandi nthiguru ya Kenya tumba kumira. Na hata hiyo ya SGR ikuwe renegotiated. Kama kuna mahali kuna mchezo ilichezwa, wale walicheza mchezo wanafaa washtakiwe na wapelekwe kotini na to recover hiyo money. Lakini lazima renegotiation ifanywe, kwamba hiyo contract kama ni ya miaka 20 na haiwezi kulipika, kuliko tulipe deni na tushindwe kufanya maendeleo Kenya, tulipe over 50 years, over 100 years. Ndio tusikue na shida hiyo. Na kama ni port wameweka as security, inafaa iondoke port. Hakuna vile tutaweza kukubali port ya Mombasa ichukuliwe na nchi nyingine. Hiyo ni sovereign.
na sovereignty yetu haiwezi kuchukua. Akiwa kagita gaka mutongire mugongo William Ruto na kwariria mirandi mingi muno ende amuna bubu mirandi iji no mungaitire kimbunge nene na nyauge bantu gwikirwo nikenda gutigira thina jeje kairi taichokera. Tumesikia Rais Ruto akiwa Egypt COP 27 amepata deals nyingi zile serikali ya Ulaya na serikali zingine zinataka kufanya kuweka Kenya pesa nyingi karibu 3 trillion, lakini tunasema kabla sisainiwe lazima public participation ifanywe na tujulishwe wananchi na bunge ijulishwe ni kitu gani na ikuwe tabled in parliament. Shauri isipofanywa hivyo basi vizazi zinakuja hazitajua ni pesa ya nini wanalipa. Ngiripotra Weru Njumaa bitamuthuri Muriuki. Rimbura yonekete kumatantere mwanya nande kinya kurio barabara nicionekete kurema gwitiri kana nde akariba mukuna gishiko mbunge ya Centriment nibagutita ni barabara ire gwatithanagia mikune gukurukira keja bakiugete gwitiri kakagite nega kakariba nibakuria thirikari kubathangikira rampu ino tugendi ni bumi nande mutuikare atutarithia ni akariba ntura ya mukune location ya kija wandini ya kiagu bagishumirie na matiraja marito jege barabara ciao mono era yumite gitune gukurukira mujoa kija gwita mitungu iria bakuga kagite na akakamburete gwitirika na niete mpanga mono kiribo nyura yujuriroje rukigaranjirene na mono kwithira rina marinya na mitaro iria yujuriroje mugo na bakiaria karibaba ni baugite gutengo gibomba kuritira njirene yu ngari na kinyabiki bikishio no kaba pakite na kinyabali no gwa into biobe miunda bakabyumaria tia njira cietu tutina gwitira kinya nini twina thina ya njira buru ntu thaiji uti mtumba kumara jana ndetu bokano cietu citokona na maembe tutona gwikiria maembe jaja korea miundene kwa wikyo gituma turomba tuga batu ituthiwe njireje gwikaire mete nya biki thai gatupakite nontu janjire kwina maujo kuma gitu na mwanka mitungu ite kugitika nontu bwa mitaro menene na miguru igoro turatindire kugware ura tugichukumanaga kwa tuika batu tutikamata twachianira na ndega tupakite biki nontu tutumba kuthukuma kinya nacio barabara jokete jaiji cia roni gaikuwejirwa nontu tutumba kuthukuma jana ndiki nyomba ikure aroni barabara iji kuma aja mukune gwita mwanka mujwa ukeja kurirwa mujwa urara mujwa Wewe mukone umete bagaitio kara mukone tekinya mujwa kingi kiria kariba bakuririra nenya ni thina ya cibitari bakiuga wandi yake agwe na cibitari jiria kira ni dispensary na mautungata jara bakuona ni jamakai ala bakuga beta kuraja gocho utungata bogi baba mwire untubura boko bainyeria muno ala bogite ba muno kabade maukinya cibitari bagatera moturo jaonjirene na cibitari yetu iri aja dispensary ya mukune dispensary hospitali yumba kwararamwa batu tuli akuru tukaigwa tunganirira na tukomba kuona kinyato akurukira Jumatatu ete kuraja batu tukurukirite challenge nene mono omo wasie tukwithirwa aerika na njeta mu kithakene antu bonde bagatinda bairorerete na gukagia na kimako giki nene ndene ya ntura egitarite kuraja batu tutete kinya umo sietu iguru ria kwe wakana no twaja wakana na njira yo operation kinya cibitari gwatu kamatha ijathirire autoe wombire gutetheka kiaguot ni dispensary jiri kwa batu tutero di center twaromba muno mukune dispensary edua jawra twamurombete igitala campaign twa ni edua di center no tubwa ekuru bagwa kugwa bali rwana bakwero twana jirene keda tunaero di center aja kwethwa kwina ward antu bakarama mako na bakaero twana obwega na mudiene akaribaba ne bakuga wagungwatanero kiria tongeria bao ni kuko gutuma banyamara na baga mirandi ya witi na mbere vivia ni ngwatanero tigie ni ndwai nyinge ngwatanire ne kenda tukomba kura ngogeze ne gitarite kuraja mawandi ne akia gugicigo mbunge ya Centriment ingiripotera ndeto cia Weru Njumaa kwa retwa ni mutugi kare
Pega sana mutugi kare muthenya jonarwa Minister Wori Minandithia Frankly Mithikalintu uria thingatene na atongeria kathumbario Speaker Moses Wetangula nibakinyite county ne Bungoma na kuriunga kiwande ne kia majani ni kyo Nyayo T-Zone kira kiri intere chia Kaberwa kereri nturi na ugete thirikari ikaeja gari mibo majani mbeu njega gutigira niba guketha majani jaraja kwendeka mono thokone. Niko na jukumu ya kupeleka ripoti kwa rais ili yale maombi ambao mlio nayo tuweze kuona tutayatekeleza lini, kwa haraka namna gani, ili nyinyi muweze kuanza mambo ya ukulima wa majani chai. Na nataka kusema ya kwamba hiyo ndio nia tulio nayo, ndio tukafika hapa. Lazima tusikizane vizuri, tuelewane majukumu yetu ya mkulima na ya viongozi, ili sote tuweze kushirikiana. Tufike, tusikizane na nyinyi, tujue mtaweza kuongezea kupanda majani chai namna gani. Na hii ni parastato ambayo iko katika wizara yangu. Hiyo mambo ya establishment ya nursery, na tukishirikiana wale wengine wa Kenya Team Board, tuone vile tutafast track hiyo maneno ili tukuze miche, ili wananchi waweze kupewa, waanze kupanda majani chai. Tukitana mbere na atito ingi na ndisukuru yote ya Muraga ireri ndene ya Mara ni kungwirite miaka 5 ya kwithirwe keja na kithomo kiri aritwa kiri mambura jaja mwarimu munene wa Purity Murithi na oritia nene guntu mwanya kweja na andikwa bao moyo jo kwirutaniria ngugine ugite bubo ni untu butetharagia muno kiri gukura kinya kwa into ta biashara Mati Mugambi na totariria. Kuru iyo bundi bwanjara ya Muraga wandi ya Muthambikiri gicigo mbunge kia Mare munthira kongwira miaka 5 ya uruti bwa wira kume kwambiria. Kogu tweja nontu bwa untu kwila aruti ba wira na kwila arimu, it is well done nontu niba umbete go perform KINEC examinations. Kiatho ni giki kirage kuri na atongoria bange bacukuru enu Purity Murithi ora no mwarimu munene wa cukuru eni ya Muraga arakumia gukatha na nkinya kunenkanira biego kiri aruti wira ba cukuru enu erenjera ya kubatambura na nkinya kubakatha kwila antu bare ona bationeka gatakaba kuonekana muno ki organization niba migwatagira mtu ta secretary, mtu ta wa finance, bonde tukaba recognize nontu bwa outstanding performance, nontu kenda skuru we kinyite o mtu gwega untu kale aluthite unique. Purity kiatho ni kwarauga ibwega itonga bigatamburaga aruti wira bao kenda baomba kuruta wira bwega na nkinya gwikumiria akora bakurutira wira. Na leo go celebrate aruti ba wira ithagirwa untu mwega muno baingi ni bariganagirwa bakona takaye obviously mtu kwija lokiri na kuruta wira na kwinuka kiogolo no lila wela mtu it's well done na board members beo na bakiona gakapa go celebrate ni beguzaga bena kio kinene muno. Muthia kiatho ni gikwigo kuri na Minister Njoe Kaithungu umwe mawaziri ba kaunti ya Tharaka Nithi ara Kaithungu augite cukuru ino cio bundi bwanjara ntugo ino ni gutethia akiuragia aturi ba ntura ino cia Muraga wa Kapuroti kenda ritwa ba cukuru ino batiga kuthinga ndogo cwa nyomba cia kurara aturi betu bara be within Muraga na gukue na cukuru nondu riu ana betu amini aruto bari uma guku bakathi othe mpaka na ale marima na bomo bakaga nyomba marima bakathi bwachuka na chogoria bara bangi bagetuka kalewa bathiete gucuolalo na gitumi kimwe kira giatumire cukuru eno designwa itina na nafasi ya kumama nikanda aturi batuika bagutetheka through kweja na kurutha investments jia gwaka aruto bakomboraga nabo bakaomba kuona mbeca cia kumba gutuma kwithwa kwina value ya cukuru iu iturani riu kagita gaka ndikenda kulomba aturi betikire gucwa mbeca ni bakobe malon kuria bakaomba kumaruta bake nyomba
arutwo baba baombe kucoka kithomo begukue nabo batuike bagutethekana kuona income ira bagakomborithania nyomba ciao. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbitagwa Martin Mugambi. Bwega sana Martin Mugambi, bwega kirigo mutegeri Weru TV ngucokeria nkatho cha mwanya nuntu bakona kanya kugwatanira na unikiri Weru Njumaa utuku bwana arwa mbitagwa NTINYARI KINYUA mwonanirio mathithio kari Maureen Kome na mbere gukenera mibango ya Weru TV nyume kagita gate kuraja ukorirwa kugwatanira na MC Tash kiri mubango Geoffrey de Bashment.